para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si creemos, no hay condenación para nosotros. Desire and
바꿀 수 없네. 영생의 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 나 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상의 법과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 나 버렸네. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네.
¿Cómo está? Asipktasa chajalita ñaniwa Diosana arunakap. Jeremías 31 ukalitañane. Versículo 31 ta ukatalitañane. Treinta y uno ukalitañane. Chajotewa machaja pactuluraja. Iralampi y Judá ukautan pepeo ma pactuluraj. Anema pacta con osteja amparata absunkta o irprunkta amparapata upanaka jimbelo abjawa na yaxchachapayat upanaka jaukamsewa Diosenarpaj. Acá pactoja con artelorcaja o cortoxaroja nayajluchoroja male pejanacapate chimanacaparoja gelactarakiwa nayaja diosa yao upanacaste nayana pueblo jarquiniwa. Anewa kites mainirsa ya tiskanite humajunta ma diosaro hiskata hacha campana wa unta phetanairo porque na ya hawchana ka baja qispiawa anire que mayamsa amtajati chana ka bat ukakamawalita waitanja. A cabina de fe ukanjao más importante wa. Kau quieres a Dios atja, Dios para listo. Wasoroja nanakaja ma eventua otianja extranjero na kedaki. Tu cojewa tak pachi ventona caja. Nayaja patión cascayato aunque segundo piso na. Ma tabacoa escrito uka bibliata. Jesucristo este uka mujer adulterata uka palabrata na escrito. Con una letra Jesucristo ja que el tawai uka to escrito na yaroja. Anima facilacante uka arreste uka roja uka responde de que anekio es nayaja expectantaja nayaja esto oficina señales esto acá taocoja africano no uka tupaja puriniwa acá Estados Unidos ukarawa upaja estudios cano Universidad de Seúl ukana estudiar aquí. Acá estudiante na caja, o pana caja, invita patana o parwa invita patana. Porque o pana caja parla pano inglés son parlana. O caja parlano o cajilampe Juan Chuchu campe. Jesucristo ja. Con sa paja el pachanja amparampeja. Con la tejibaja un instano a que Biblia. Diosaja amparapampewa kelkte pa lugaranwa unste conteja diosaja kelke ukana conaosateja tunka mandamiento nakchur kistoja ukawa kelktawai amparapampewa kelktawai
Amparapapi qilqtaway ukatablano qilqtawayqa ukampiwa maqaqtani Moisés humanikaq shumbiatipqtaq. Qalampiwa purini ukatwa ma problema otja kuna problema sotjiwayqa. Éxodo 19 nja Diosaq sarakiwa. Humanikataqa istapqtatawa nayaqa ma país wali sacerdote na cual lorayaq. Nayawa humanikarawa bendicipqamaq esto. Deuteronomio 28 nja humanikataqa poqapqata humanikataqa sumpoqapqata humanikaq wali bendición katoqapqata mantasinsa mistunisa. Ya karisanakamasa poqarakiniwa. Descendiente na kamasa forastero na casa kinakita hakano tanakama hukanaka bendición katoqapqani. Pero humanakita hari poqapqata ukaqa nayaqa maldición chorapqama ukamsawayiwa. Kunawsate hupanaka huksapqatana ukaqa kamsapqansa israeltanakaqa exodonqa taqaykunanakaqa poqapqaqa sasawsatana. Ukaprumsaqa qalqatanwa Diosampe. Moisés ukaq sarakiwa taqpach tablampiwa. Uka Moisés apak maqaqtanawayi amparampa qalqatakampukawa. Israelitanakaqa kunslorapqanqa. Moisés ukaqa makitawayiwa. Pustunka urunakawa haniwa kunsayatishkante. Hanelkiwa uka montenja umahotikante. Wali salvajeno ukuluraj, wali qala qaranwa. Haniwa no tunka patun kimchik pusitunka urunakajewa sasa ukanwa. Hewa pachaw Moisés saparakino. Ukamwa para la pani israelitanakaj. Moisés suma hupanakaro kiyawayaj. Pusi tunk maraja. Uka israelitanakaj kunhamso panakajiyas. Ya hani hewa sakukangstante. Hewa sakun tumenak juntaseñanewa ukat mayakiñanewa. Kunham si basa juntawaisnaq taqanira juntapsnaqa. Hibasa lursnawa ma waka uka estempe. Hiyo sañani waka israeltanaka aka wakanakawa manakaraqa irpanipqtam Egiptota. Uka taqpachanewa hupanakaqa aptapinina urunaka. Hupanakaqa suminri ukutwa hupanakaqa mawakilorapqanqa aka urunakampe. Hupanakaqa toqopqanwa akawa Diosawa hiwasaruki isto sasasapqanqa. Aka Diosawa sasasapqanqa wakuntasinqa. Ukatwa Moisésaqa maqaqtaniwa Moisésaqa. Moisés wa José ukaqa waligirawa. Moisés sumyatinqa kunta israelitanqa lurapqan ukaqa. Harhakiwa panikaqnuwa sapkitaqa. Nayaqa toqoñ musikaw utje. Kunahti parinipqan ukaqa. Upanikaq lurapqatanawa mawaka uruta. Upanikaq sapqanwata kunti Diosamantawaykitan ukanaqa poqapqa sapqanqa. Aneo Dios sajeno sutjenante, aneo ki idolonex lorapqante. Upanikaqa qala tisapqatana ukalenak. Ukatwa uka tablanakaqa 10 mandamientos ukatqa haqtanawa yuqatqa akasawaqa. Kunataqa ukaleyo tiukaqa mainitaqa poqan ukaqa katoqaniwa bendición, pero hanite poqqaniqa maldición katoqapqani. Ukatwa hupanakaqa israeltanakaqa kunahata huchanak lorapqan ukaqa maldición akiwa purjanqa. Hechurqali tawetano Jeremías capítulo 31. Kunasa wa kanqa qilqataqa
Diosawa maldice oeje. Panakaja, Dios acamsis panakaroja. Jeremías 31:31 ja. Nayaja machakpacto loraja. Y de campe. Y cas de Judá o canacampe. Kunacha canakaja machakpacto loraja. Primer pacto hatunka mandamiento no kawa. Opanaketeja pojapaneja. Maldición que toca pan han para prenucar. Israelita na caja compromete para na caja poja pawas esa zapatana. O caja de sobre de so ha premo para caja o para caja lora pano ma vaca lora panja orot. O cato para caja yora panja. Ah, maldición que toca panja. O cato Moisés o caja acaba de jewa. Pero cada mandamiento no queja, ¿hagas que quinja? Maldición acá toca pano para caja. O cuatro Jeremías 31 ja, Israelita na caja, esclavo jamawa el patajan. O cuatro unista acá na caja. Pero o catste. Acá Jeremías 31 jamistewa unijasewa. Naya jamachak pacto loraja ka Israel y ka Israel tan otan pampe Judá uta pampewa. Machak pacto loraja. Machak pacto ja satano atunka mandamiento de caja. Bendición, anuxaja maldición. Echak taktañane va Éxodos capítulo 19 uk taktañane. Humana que teja esta plasma a cuate poca parquisma a que guardon. Humana que ja tesoro pjatawa. Nayanki o tak pachura kanakaj. Ka versículo 6 o canste. Humana que ja más sacerdote que pjatakitiwa o katja santo pjatakitiwa no. O kanakruak sa pjatja a que israelita nakero. Acá 7 ja. Moisés aga oka aukena kero hausawaye oka palabra oka conte para Dios achura que upana kero saraki. Oka israelitan ka saphan atak conte ha Dios achura kitan okna ka lora phaus sa saph. Tak pachanewa Israelita na kakasaphan ha pokaphawa kutunga mandamiento ng saphan. Sete pokaphan ha. Upanaka ha bendición ka tokaphan. Hanite pokaphan ha maldición ka tokaphakin. Hichaha Dios este pa mandamiento otkan ha Israelita na katakeh. Umanaka ha pokaphatha, umanaka ka tokaphatha bendición. Pero humana que pocan puede pratete. Israelita na caja. Para que piensa paspaja. Kun habra que nana caste paga. Hakane ka kun han paga paspaj. Ya haneo al caspati. Ya ano irptatawa. Escuela ro A B C o kana ano pertatawa. Ya ano ro o ka abis dari ya tinjina ha walis pate helanaka hakeha walis onso anotsa o kanibelawa hanewa aka mandamiento naka ha pokain puede kaspati Dios ha pa mandamiento naka ninwa pa lehina kaniwa Dios ha ay naka hakanaka afta Kung hamanak poka presta ka mandamento Dios el mandamento na kahapste. Na nakahaneo poka preste. Ah Dios ha misericordia chura preta.
hakana que deja ukam saphaspanja. Dios a haneu churo que espante o comandamento que se enoja machak pacto loras churaspan. Machaka pacto lora juran munanja. Pero israelita ka saphan hona ka phokapkhau tak pacha saphan. Israelita ka saphan na ka phokapkhau o ka to kalde se bede saphan. Kunas deja Moisés ha wal kuler soy kunas te makaktan ha kamar montet. Hoe man kan bij een sap gaan. Pogap gerest, dat man met een keer gaat pogap gerest. Kitisa, ik man met een keer gaat pogap. Walis pa, tak pat pogap gerest. Chikat kamawani pogap man aprak. Pero haneo mai nisa Check pasja podcast pat. ¿Entiendes, fíjate? Acá mandamiento na canja, Dios haga maldición, destrucción. Con este jale por Hanu caja. Maldición, o para caja toca panja. Wiltata. Wilta turakwa patarakin hakautiut. Esclavo jamás. Panakaja maldicionaka tokan perephan. Jeremías 31 ja. Opanakaja esclavo jamawa sarantaj munapha. Ukawa pasawayuka. Jeremías 31 ja con asteja purktano katja. Capítulo 30, Ukatua. Con este Dios man que ukaja. Macho y malin va Diosar munasiña otjana. Capítulo 30, versículo 18, ukaja. Akam sewa Diosaja, neja tak pacharo kut neja tiende para ahora. Neja misericordia neinua. Uka otasa khelqtanewa ma kolinampa. Uka temploste ka forma para olor tatarkin. Dios aja Turan manan wa izita na karo. Mandamiento na kawa. Nanakahaneo, nanakahakare para actual nanakase para actual fornica para actual le jornaka ta Dios misericordia chura pretaya. Dios este. Ya machak pacto hiwa sa churistas pawa. Pero Israel nanakahsapana. No nakakapakawa sa sao. Ukotwa Dios aja mandamiento na churanta wa irakiwa. Romanos capítulo 8 ha. Ukansarakiwa haniwa condenación a hotke que tiene que dejar Cristo Jesús ancano caja. Cristo la ley del Espíritu Santo ukawa. Ukawa ley del pecado la muerte ukawa. Uka Romanos 8 ha. Ley de espíritu ukawa mayaja. Ley de la vida. Ley del pecado y la muerte ukarakijo. Conócete ja, mandamiento na kotiqueja. Takmacho ka toka maldición uka. Uka destrucción uka toka. Que tiene que dejar hochana cloraptar ja hiosach cons montan jadim hiosach espíritu de la hiosach montanoa la ley del espíritu de la vida ukwa hiosach montana. Y chorne ka hwal ka kana kawa. Aunque mama na mintuki pasa.
ley del pecado y la muerte. Upana que desobedece paja o caja destrucción que toca ña paquiwa. Hichakamaja walja iglesia nakawa. Domingo na caste. Upana que tunca mandamiento na ka almi morisapja. Wale hipócrita na ka para que upana que. Aunque upana que ni un mandamiento na ka poca pirip kaspat. Pero upana que aparente prewa ya na para que wale chamtuko para que. Dios munija. Ya na ka ni focan pirip kate. Naya horricariotua. Naya engaña tarquetua. Naya wale correquetua. Naya wal jaimita narquetua. Naya cariceractua. Naya halun tateseractua. Haniwa naya ha por Cristo Dios se ten misericordia churitaia. Pa mandamiento na kwai churisto. La ley del espíritu de la vida, la ley del pecado de la vida, la ley de la muerte, ukama. Kuna sa teja, no que jane pojan pedir que Dios tenga misericordia chura pjeta. Kuna ukatja. Dios saja ley del espíritu de la vida churpan. Pero el de la caja, nana caja poja pjota, pachas apjano. Ukatwa Opanakaja, la ley del pecado y la muerte ukchiroye. Ukato purintanoy aka le nakaj. Conoce teja purinka naja aka le ukaja. Opanakaj kun lorapanja. Opanakaj lorapjanwa ma que lorapjanja orata. Hanene que Dios ya Dios en pratati tampoco hanene que adorapjata y dulunekers. Pero la ley por no apjeva ukatja de se de ukuraja por hiora apjeva kim sapatak hakanak. Kunas teja kuchopka kunas de adulterap ki kunas de recip kukaja chikataja pakis ka takpachawa okali takpachawa maldición ka to kapjaspaj. Hakanak kunani presa. Mahakaja vale sonso. Kuno te ma istapitas vale tanta pensana kaspa. Uka tanta ese para uka ya chokuntaspa ukatja. Walis pati. Humanaka ukamanak lora pasba. Ya isineo ya atipasas choktata hanewa wali cosas que os paspa. O como aparenta paspa, wali que o como sa paspa. Hakina kaha. Hakeja engaña spawa, pero hakina kaha. Hapana kaha se va de se prewa. O comida wali hipocritawa. Iglesia ja wal kana ka hunta sepja wal ha iglesia na ka churna gaja o ka ton ka mandamento no ka pokara sepkio seo haneo ma hakesa pokaspat kunte maya ksa han pokaspa ka maldición destrucción que espacio. Humaja maineja trateo al pokasen. Hanen pokan perkata ya sama misericordia churitaia. Nana ka destrucción ma katapta. O kamas pateja. Naya ka machak paktu chura pa manakaro. Kun ham sa manakaro patat na nakaro. Machak pakso ha. Hanen mainete de pentkits. Jesucristo te jaloras paja. Naya jalorawa. Hechura na caja. Wal iglesia na kawa.
Ya, hiwasaq phuqaña niwa ka mandamiento nakqa. Ni hupanak pachasa. Aka Biblia nqa. Ukurqa hiwarapqanwa 3000 haqnakawa. Kitanakateqa yanapki phuqaw sasinqawa hupanakaqa hipócrita nankamukiw. Ya humanakaqa amparaptapqa kitanakateqa phuqkarqa tunka mandamiento nakqa. Ant mayni sutikkiqa. Taqpachanimi hiwasaqa desobedeciyotanqa. Hupanakaqa al desobedeciyotanqa. Hupanakaqa katuqapqanwa bendición. Nayateqa ya may hiwaytwa katuqateqa lontatwa hanerakiwa uchuluraqte hanewa. Taqpachawa destrucción katuqaymanta maldición uka katuqañaqa. Kunasteqa ideltanakaq churapqanwa tunka mandamientonak churapqan ukaqa. Hupanikaq sapqanwa nakaq taqpachwa qapqaqsas. Suma istapqita. Kunaste hutkanqa uka mandamientonakampi ukaqa. Hupanikaq lurapqanwa oruta mawaki lurapqanqa. Hanerakiwa idulunak lurapkatate. Hanir por kisinqarqa hupanikaqa ya hanir por ipkan ukaqa q'aldi siwadisuyaqpqanqa. Kunasteqa maldición ukanak lurapqan. Kitisk pansaya. Kitanakateqa uka mandamientonakan ukaqa ukanakaqa huchanakanqa. Romanos capítulo 8 ukanqa kamsisa. Hichuruk saraq kitanakataqa Cristo Jesús kanqa hanihucha condenación hotkan tsapqo. Haniwa ma condenación hotkanite siwa. Acá ley del Espíritu de Cristo Jesús para que qala khespia wayetso. Acá nqa kunas qilqtataqa. Pale lleva utki. La ley del Espíritu de la vida, la ley del pecado de la muerte. ¿Cómo quieres esa ley del pecado de la muerte? Ukaqa mandamiento nakawa. Pecado nakawa ukatqa. ¿Cómo quieres esa ley del Espíritu de la vida? Jeremías 31 sarakiwa. Jeremías 31 ukanaq kamsisa. Israelita nakaqa. Cautivo nakawa sarantaqpana. Hupanakaro parle. Humanakaq maldición katuqapqañamawa. Dios aqsiwa. Siwa ka palabranja. Machaqpaqtu luraqa. Kawkirisa machaqpaqtuqa. Kawkirisa nayrapaqtuqa. Tunka mandamiento nakawa ukalay nakawa. Maynitiqa han phuqqani upanikaq katuqapqaniwa maldición. Ya amparaytapqa kimsa pose ukanakawa leynakaqpaq. Anciano Juan son kawhankaskisa. Kayhankaskiw. Humanika humaqphuqtaqaya taqpachaya. Hanhamakiw hupaqpaqan perkite. Ya haneo kitesa paqan perkite. Hiwas taypen haneo kites. Ya ancianaqa aka kim sauro kawale porque Josuto ukat wanaya hospital salta. Anciawan nayaqa por acá tu estatua ukatqa paja presionitoa por acá. Presionitoa uka katito ukatqa nayaqa qollaswaito ukatqa. Kunhamtaqa panakaqa qollawayitoqa.
anciano roja hiwasa aptaps naja hanjama ki walkant por acá. Cayuta vale como lortita captito que pasaje 5 minutos que pasar. Kun hamra kam hakana ka kolletas paja. Ya lugar khane o japkita akupunturja. Chur khama khawal khamak man kanta waitja. Nairo khawal man agustito. Ne khukak man qajmuntra, pero ora por acá. Helena caja por acá kuncha man kanta man ga manda igual ukato basta se. Ya huma kha man tama. Huma te khamistaha. Por acá wal khama kulera shويه ukato usunta waitha. Naya sarawa Camboya marcaro saraja. Naya wal uspagrawaitha porque qollas wairaktua. Hiwasaste hanejaya kuntej munktan ukakluras kitej. Hiwasaja de sebedesurektanwa. ¿Qué resultado este al destrucción aquí uhuti? Y entiende usted tu manakaja a que destrucción aquí una. Con esa wali importante peneja. Diosaja hiwasaroja. Opanakaj sum yatin hiwasajuchanaka kiloreñan ukhiyatana. Yatinwa kunte hiwasaglurkidan. Pero hiwasaste. Hiwasaja hucharatan wasasina. Hani adulter katate. Hani te akale utjas paja. Aunque maneja adulteres paja. Aunque adulteres paja, hani te le utjas paja newa kunagas pas. Hanewa lontate se llama kita. Aunque maneja lontate se paja newa chagas pate. Que tiene que dejar a mandamiento na klor que ukaja mars no otje. Hanulur atate. Hanulur katate. Chama khaya. Ay, Dios respeta, ya ni ha ocurrido que será khachulur khate. Pero wiltat carecerá kiwa. Ya valdrá que una patalet kha. Haneu desobedezcarte, pero haneu lograrte. Haneu lograrte. Ukatwa paja maldición kato caño ukakiejas pao. Dios con se vas a tramoneja. Se te ja, no ya pokawa. Ya entonces pokawa. Acá mundo ja. Wal hakana kawa pasar. Pero hanema hakaso tikite, que tiene que te pokawa que manda meter. Conoce porque poco mandamiento una caja. Hanel que toca que si no maldición que toca. Dios haga misericordia y vas a churito misericordia. Machak mandamiento paja y vas a lurar ministro. O que machak mandamiento conoce. Hanema condenación rotikite a que Cristo Jesús sana. Acá ley de espíritu de la vida en Cristo Jesús o caja huchen que respira esto. Y realmente na caja con ahora te dejo para caja para que roxeja. Hutiu una caja. No deja machak pacto na cloraja. Kanajaya machak pactoja. Ne sarawet Estados Unidos o sarawet. Ma pastorado chiroet.
iglesia machaqpaktu ukama ulchurawayto. Nayajiskitawaytwa. Humaqiyatate kawkiri machaqpaktuqa. Pastor hanena yasumyatti. Nayajisplikitawaytwa. Kawkiri sa machaqpaktuqa uka. Diosaqa hiwasaroqa uchanakatwa karisnakawa. Ukaqnaka walego istanakawa. Haleo panakapaktunak hatun kamandamenturakha. Hupanakaqa machaqpaktu munapqej. Machaqpaktu kunachaqnakaq aka kunataq qhanak ukhanunchapkitqa. Taqpachaniwa aka mandamentunakampiqa. Kitanakateqa hupanakaq kunslurapqa. Hupanakaq huchanaypqewa. Aleo mainisa hanucharrakite. Ukatwa Diosaqa Jeremías 31:31 nja. Ya ukawa machaqpaktut wala hupanakaq lurapqewa casa de Israel Israelitan utapampi Judá utanakapampi. Qaltat pachawa Diosaqa machaqpaktunino. Mandamentunaka. Uka hupanakaq Señor nayak compasión churitaya. Hanilkunakaq phaqapkata kapaqta. Ukatwa hupanakaqa. Chuymano vale usurakiwa. Taqpachaka mundo entero naqa hanilkiwa Israel tinakaq sinakaq walqa kanakawa hanipuqan pergit. Huchanak lurapqewa. Pero hupanakaqa Siatepqewa maldición que toca. Ukato hupanakaq yanasipqa kirikiwa chakamas. Humanakaq taqpachana humanakaq ukamapqrikiyata qaynayraqa. Yanapqayatawa kamandamentunak puqarsinaq. Hitanakaq hadasawatapkanu kanakaq. Aunque puqapkaspasa. Hupanakaq haniwa Qanpachaqa istawapkit 31-32 anja. Taqpachani walita ñani. Ya nayak machaqpaktuluraqa Israelitan utapampi Judá utapampi. Haniwa nayaqa amparapata irpsnuayta hupanakaq embalewa paqtuq. Aunque nayawa chachapayatqa hupanakatakiqa. Ukamsiwa Diosaqa. Ukatwa lurapqa akalay. Haniwa mainisa fokaspate. Ukay wasaq necesitanqa. Wasaq necesitante hanicha. Haniwa necesitante. Wasaq alwa desubetanqa. Ukatwa wasaq necesitanwa machaqpaktu. Tunka mandamentunakanwa kunawasateqa Egiptota apsunaki ukaqa desobedecebetanu taqpacharo machaqpaktu. Paqaspa hanukusaqa maldición que toqaspa. Acá 32 anja. 33 taqtarikllanewa. Ya ukawa machaqpaktawa. Nayaqa peqanakparasaq qalqarkiwa chuymanakaparsa. Nayawa Diosana hupanakaste Nayan pueblo hapharakniu. Ka pairir pacto que esté. O cajaneo que el quita que tablaro. Sino que el activo hiwa chuimasanta habla para que el activo. Manita japa pacturin kanukaja. Kitana que te jahuchana clorcano kanakaja. Ukanakawa Diosan pueblo paspan. Acá 34 nja. Haneo mainicia tiscanite pueblo parosa hilaparosa porque ta
Ointam Diosaj hanusaj taqani ointap qitana. Ha iskata hachakanpachaw. Ukamsiwa Diosaj. Porque huchanakapatqa qispianarki wahanirki mayamsa amtasqat huchanakapatqa. Nairir paktunqa site pokaspaqa bendición que toca, pero hanite pokaspaqa maldición que toca. Pero pacto kanja, aunque hiwanakaja huchanakluktanukaja Diosaja qispias tuwa uka huchanakatqa. Ukawa uka pacto. Kaukirisa kuali mejoraja. Kaukirisa kusaspaja. Humanakateja pairir pacto ni katukaja. Nairir pactoja. Hiwasaja nairir pactoja. Hiwasak añutanwa hucharrakitanwa. Pero pair pactoste. Diosaja hiwasaroja huchanakerroja. Hiwasaroja justo ukamluristoja. Humanakaja entiende usted? Acá dólar vale causiti hiwasaroja. Hakaneka wale orgullosa narakiwa. Hupanakaja piensa preo ya poca prawa. Hanerakiwa pastor nakaja ma walja pastor nakawa machakpakto haniun tapkite. Aunque hupanakateja un tapkespa hupanakaja neu yana prespate akapoka nyansa. Ni ¿quieres el segundo pacto, ja? Haneo mainesa yatiscarente un tam diosar porque ta creo nayara interpretación. Porque no hay hauchan que pak respea o que tu haneo mayam sam tashat hauchan que patrcio. ¿Quieres el segundo pacto, ja? Nairir pacto este. Hiwasat depende stone lorañani te wal hanich. Pero uka segundo pacto uka naja kitesa uka loraneja kitesa. Diosawa. Diosawa huchanakatja. Hanipne mayam samtasja te huchanakamatxiu. Diosaja aka uka pacto lorankin ukaja. Hiwasaja lorañane, pero Diosawa segundo uka loreja. Dios te han pocas paja pau te raspa. Amén. Uka tawakoja wasuro Jesucristoa. Kunsa Jesucristoja que tawayeja akawarajenja. Diosawa que tawaye. Uka tabla de la tablanja ampara pampewa que tawayesio. ¿Entiende usted? Ya Tactayane va el libro de Éxodos 31 Tactayane. Éxodos capítulo 31 Tactayane. Acá versículo 18 oka Tactayane. Oka monte de Sinai okano parlancia oka tablanja kalan tablaparo okan qilqatano. ¿Conoste que vas a jugar a Kanja? Dios ha cambiado y maneja. Dios sabe que lo estaba eso.
Diosawa qilqt'awaya amparapampi. Humanakaqsiyatiptati qawq kutzillayt'awayawiqa pa ocasionan. Nayna qilqt'awaya Moisesaqa p'aqtawaq willtataqa qilqt'awarakiw pa kuti qilqt'awarawiqa. Diosawa qilqt'awaya amparapampiwa ukatwa ma pacto loraway. Amén. Diosaqa Jesusawa amparapampiwa qilqt'awaya uraqero. Pa ocasionanwa qilqt'awaya. Kaqchiqa haya Jesusaste escribanpe fariseonakampiwa mujer warmi adulterwa porene. Adulter kirpacharawa katqapaqta. Moisés uka Moisés saraki sistuwa humanakaqa aka ukamaqa warminakaqa hiwañapa huma Jesucristo kamsistasa. Unosle Jesucristo qilqaskanwa amparapampi. Ya Jesús mayak saitase humanakata khitinita hanuchi raaptaqa humanaka haqtapqa qolqemp wiltata hupaqa qaltawaqa qilqir qawqutsa qilqtawaqa pauqa sunan qilqtaway kunata pero pauqa sunwa qilqtaway uka mandamiento nakaq adienes itkante pero qilqtaway humanakaste kuna pactura sumanakaqa humanakataqa mandamiento nakal araptaqa humanakaqa katoqapata maldición katoqapata ya destrucción lora katoqapharkita porque humanakaqa desobedeció aptawa ka mandamiento nakata ukatwa diusaq sarakiwa Jeremías 31 ja Nayaq machaq pacto loraqa aka Diosana aka 32 anja kamsisa hanewa uka Absong tqapanak khamaqa hupanakaqa imbaliwa qhiwa uka pacto nayaq chachapano hupanakatikaqa uka mandamiento nakaqa hupaqa destruiq tsiwa hanewa hupanakaqa hupaqsiwa nayaq machaq yaqa kasta pacto loraqsa sawsawaya humanakaqa sumayati phañamawaka ukatqa humanakatiqa phasilaniwa ka evangelio predicantekisa 36 años kamsarakisa ya churuk susunqa machaq pacto lorawayaqa iqanakaparaw qillqawayaqa chuymanakaparawrakiw qillqtawayaqa naya hupanakara Diosapaqa hupanakaste nayana pueblo haniwa ukamsawayiw ya leitañaniwa versículo 34 hanima inisa hilaparsa manaka taqni wantapqitani porque iskat pacha hachakamawa porque nayaqa huchanakapas qhispiyarakiwa hanirkiwa mayam samtasqata huchanakapas ukamsawayiwa ukatwa qhiruqa machaq pactuwa kunasateqa qhiqlorkiwkaqa taqniwa taqpachaniwa maldición katoqa phañapawa pero machaq pactu kanse haniwa hawsati 27 sumloraña hanwa lorense chitisa nayaqa Diosawa akan khasiwa na yaw huchanakamat qhispiyaraki haniriki mayam samtasqata huchanakamaq Diosan palawarapawa ukaq Diosawa qala huchanakasatqa qhispiyastaniq nayna pacto qadio haqanakawa phuqa phañapawa hanite phuqaspaqa maldición katoqana pero segundo pacto Diosawa phuqañapaq hanite phuqañ puirkaniqa Hiwasaqa taqpach maldición katoqañasawa
pero machaq paqtanja iwasa alde desobedecewaytanja. Pero el segundo pacto que este Dios sawa pokaway takpacha. Ukawar meja mujer adulteraja atrapatawaytanwa. Es que van a fariseo na caja acá warmeja catjetanwa. Como na caja que tiene que teja ya. Haqtafam qalqar. Ukat wildat qalqtawayra kiwa. Kunat qalqtawayja. Machaqa pacto ukwa qalqtasway. Ampara papewa qalqtasway. Nairir pacto ukatqa segundo pacto lorayra ki pairir pacto lorayra. Hakeja loriwa ukatwa Diosawa lorañapa ukapaktunak. Ukatwa hiwasaste Diosateja han hiwasano chenikam qespiden pituka. Hupawa maldición que tocañapaj. Como que entiende pasmate. Machaq pactoka que una teja hakanankaja ijikutiñapawa. Ya panakajanewa solo maldición acá tocan papá. Jesucristo este ukawarmero a kespian muni. Escriben acá este farisino que esto panakaj parimpano acá leyeno. Acá Moisés aksariwa kalam pakta pamseo. Ya humak kamsatas. Hanera jusikasino ukawarmero este. Acá Jeremías sanja sarakiwa. Qilqtatawa machaqa pacto siwa. Nayaja. Huchanakama wa qispiaqsiwa. Hanipuni mayamsa amtas khatsiwa. Ukawa Diosan palabra paja. Señores. Uka 31 34 nja aka mandamiento ja. Haniuna nakakhlorapkate Dios sawa ihukitarakire. Kunas tejle ja Éxodo sukan mistoi nanakao igutarktar. Nanakaja hiwasak katokawetano que maldición. Pero echaste hiwasar qespien takiwa machaqa pacto loraba esto. Diosaja somia tenon hiwasak huchanaka gloriana. Qaltat pacho panakasaja machaq pacto. Panakaja taqe mandamiento na kapakapkasyo. Pero para que al huchana uka mandamiento na pakentapka. Hiwasaja kretano machaqa pacturo. Nayawa huchana kamat qespia sarakyak. Hanarikyo mayam samtas khat huchana kamat qasiwa. Uka pactunwa upanakaja Jesucristo este. Hanipene mayam samtas khite huchana kasat. Uka to hiwasar qespia esto. Hi churuja uterektiwa pa pacto. Kitana kitaja akalena ayin chakaptuka alta kaniwa iwasaja santañani infierno. Pero Jesucristo este kun sahu paja qilqanja orakidja. Machaqa pacto qilqanja. Nayawa huchanakamatja qispiaj. Ya hanipning mayam samtas khate huchanakamatja. Ukamo qilqtaswayi. Kamsesa uka warmiroja adulterketano ka wanmirja. Hupak juzgawa yerakiwa. Nayahanewa mayam saumano huchanakamatja kunden kamatsawayo. Aka Jesucristo este juzgarakiwa ka uka warmiro kititaja adulterkano ka warmiro. Akan utkiwa kimsakiwa taqpachilenakja. Ya maineja ampara ita pam kitana que deja tu mandamiento pakaptauka. Antmay sutke. Hiwas deja wali infrigo waktanu kaja. Kaukir pacto hiwas a montanja. Mandamiento anku sa ley del espíritu de la vida que necesitaba. Ok, Romanos 8:1 hasarakiwa. Kitana que deja a que Cristo Jesús anku kajaneo condenación sotkita. Porque la idea del espíritu de la vida ukaja ya libró y quitó del pecado y la muerte ukaja. Que es peor quitó. Ya, señores. Machak pacton ja espíritu de la vida ukawa.
Ukawa llevas al libro esto, ukawa qispiaba esto ley de la muerte. Churuk se lo hane uchera la aptate. Humanika justo optaba, santo parktaba. Humanika hane tuchana klo aptaka. Sahaya lo raptaba uchana ka. Pero malda parkiwa. Hane ki mayam samtas ka tuchana ka batseo. Dios sawa ukapak pokawaya ka kurusana pokawaya. Naya hakamun pachano predicaba ita ka evangelio. Hakana ka jual sus que se para aquí. Wal hakana ka wa ka mandamento na kan sa hopana ka sa prehuchar na tan sa sa. Acá iglesia de Canaán, acá bajo la ley ukan acá praspara, acá bajo la ley del espíritu de Baitanaja. Acá le enja Dios sao se hanayao kespiaxen. Uka se hanera ki umayam samtas hatus chana kamatseo. Dios san palabra pau uka. Uka wali maravilloso rakiwa. Amén. Humana ka cree usted que palabra anja? Conoce na iglesia presbiteriana sarkaya to kawa huchana ka bat khespet. Na yaha intentaba esto sapita kiwa ka. Na yaha esto justo to asenist. Na yaha mantay munayat ma habitacionaro. Amigo na kawa ukaha anitaskan. Ukamankan para sipkano. Uka oksopar ko wali se pneu kres. Na yaha somonte pa siwa hani hucharak sausek. Na yaha hucharat. Na yaha huchanak lordwa. Pero haniwa pecado necte, haniwa huchanicte. Dios na yaro promete va Egipto. Na yaha man huchanakamato a khispiach. Ya hanibne mayam samtas khatum huchanakamat khasawait. Na yaha ukadiusaro creebait. Wasuroja na yaha sumpenis plektabaita ukatawa koroja. Walja kanakawa hipocrita kamawa, aunque hopanakaj sapjewa pokaptasina. Aunque mayaksa ala haneu pokan perawekit. Jesucristo usted conoce teja hopanakaj salvay muneja huchanaksa lurorekij. Dayaja huchanakamato aqespiawaja. Hanipneo mayam samtas khate huchanakamat ukamwal saway. Conoce juzgabay kukaleetja. Hanimayam skunden kamat sarjama. Haniu huchanakam lurjante. Ukam sarawaj. Ukama pokasawaj ukamandamento nakaj. Amados, maineja toqtaseña mone con porque naya wale mucho no será. Ya hachan simonaractua. Acá huchar hakaja. Acá kunte pacto lo kistu gaja. Nayawa huchar kamat khaspiaxo. Hani pneu mayam samtas khat huchar kamat hukam sawayo. Diosana palabra pau gaja. Naya hanewa pokan por Cristo que mandamento naxio. Okatwa machak pacto takasej. Acá Romanos capítulo 8 versículo 1 ja. Hetsuruksura hanewa hochan kamatra condenapkatio. Porque Cristo, espíritu de la vida y de la muerte, ukatwa na yer khaspeoetio. Conoce deja la ley del pecado de la muerte ukaja, la ley del espíritu de la vida ja. Ukale deja Dios ankiwa. Naya creatua ley del espíritu de la vida no. Creer actua Jesucristo este nayaro kespiava isto. Ukarona ya creta ukara ku confit. Ya han penewa. Ya hanuna ya lorte na ya huchana kwal lortja. Ya infringo to ha manda metunak. Pero Dios asumo intesto ukatja pagao ejewa kapakt. Irel tanakaja opanakaja takpach manda metunakanja. Para que eso de eso ejewa. Na machak pacto mona ya Diosa amparampewa qerqtawai ora qeroq.
Kunate Jesucristo que kan uka ampara pampeja. Ukawa pokasoy machaqa pacto pokasoy. Nayawa mal uka huchanakamat khaspeyaqa hanelekyu mayam samtas hatu huchanakamat. Ukawa diosana palabra paja. Ya humanika creepja ukar. Humanika creepjate amen saphamay. Dios pagaraps mawa. Ya Dios aro Dios para tana kalena churo kistukat. Dios aroa. Dios awa iwasar intendibest. Dios justo tanwa. Santora kitanwa. Dios awa iwasaro sisto. No ya hauchana kamata khespia bayawa siwa. Ya hanepnero mayam samtas kat huchana kamata siwa. Ukawa machaqa paktoja. Takachimanpiwa Diosaro Dios pagartanja. Ya tukuya bañani wakagama. Termino.